جروب سلام 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 كما تخونم كما ياللخم ترى حد اللخم قبع غيرنا حمزنا كل ما عند راي anyway تي مساغاغري موزيكا نغبرو نغزيو كساب غل نغبر اي كنغبرنا انا a lot of complicated ስለዘጋጠመና حوت تخيلنا نابت ملختنا ወይ كان ابت مرتنا اينا خناتو بل حتታት لكم هاب تحتي صحفلنا شجر ኣይኮነን እንዳበልና ይኹን هورينا موداتا ማለት እዩ ስለዚ ያ ቋዳ ሓን መጻኹና ሓበሻ ኤዱኬሽን ሎማ ዓንቲ እንታይ ኢና ክንገብር ጸብጻብ ወይ ከዓ ናይቲ ማል ነበረ CPI ዳታ ካብኡ ተበጊስና ቁልውላው ማርኬትና ናበይ ኣሎ እንታይ መስል ኣበይ በፂሕሎ ኢና ክንርኢ እቲ ቀንዲ ንጽበይ ነበርና እኳ ኣይኮነን ግን ብኡ ክንጅምር let's share ኣሕዋት So بتا كالندر كنجمر مو ازي اتري واز لهم ناي تماليز نبرت CPI داتا ميكا consumer price index من نوع احتكاتلنا تفلطوهم سلازي ابزي ما اكل تري واز لهم ماركت از تتصبي نيرو ماركت نزي ما اكل نزي تتصبي نيرو قلنا احنا زرخبنا يخا ازي كوينو سو ازي تصبق دي حما نزبل نابو دحان ديتيل نشتكن كيدنا بحصيرو ناي تماليز نبرت مال 5 كاركنا قطعمي ايتعمن نايت مال نبر ريبورت بتعمل صبا ايكونن نت ماركت ريخم اقوم تي ماركت انتاي كوينت مالي داس واي ستاك بملو قيح زو على تمالي مخنياتو تن ريسك زخونا بك هاي ريسك ستاكون بزح تريد اوف نيرو مشات نيرو خال نيرو مالتي سلازي نسي تقولوا لا قرب تاشم غيروا እዚ ምስ መን እዮም ዝተኣሳስርዎ ዘለዉ መሲሉኩም ምስቲ ፌደራልስ ነቲ ሬት ኢንተረስት ወይ ከዓ ነቲ ወለድ ናብ ክቆርፅዎ ወይ ከዓ ክቅንስዎ ዝኸደዎ ዘሎ ገባብ እንታይ ገይርዎ ናይቲ ማል ሪፖርት ቁሩብ ኣናዊሕዎ ስለዚ ናይቲ ማል ሪፖርት ከምቲ ፅፅቢት ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዚ አንተ ትመፅእ ነይራ most probably ወይ ወርሒ 3 እንተ ደንጎ ይኻ ወርሒ 5 ትፅቢት ነይሩና ነቲ ኢንተረስት ወይ ከዓ ነቲ ወለድ ክቆርፅዎ ማለት እዩ مقراص ولد مجمار مالت قطبا ناب زنبرو مملاس ወይ ከዓ ትገንቢ back again to green ስለዚ በቲ ኮኒ በቲ ተቆጠባ ሕማቅ ኣይኮነን ዘሎ ናብ ጽቡቕ ኩነታት እዩ ዘሎ ግን ክቅንስ ነይርዎ ደን ዝብል ሕቶ ወትጽቢት ክቅንስ ነይርዎ ኣይኮነን ሕጂ ስቲል ጥራይቲ ናይ ሬት ካት ወይ ከዓ ናይ ፌደራል ሲኣና ውሕዎ ዘሎ እምበር ካላ ኣይኮነን ስለዚ ናብ ክንመጽኢና ብሓጺሩ ናይ ጥሪ ካብ ወርሕና ወርሒ ነገራትና ب0.2% ወይ ከዓ ከም ኢት ክውስኽ ዋጋታት ንምውሳኽ ማለት እዩ ኢንፍሌሽን አንዛረብ ዘለና ክውስኽ ተሓሲቡ ነበረ ናብ 0.3 ወሲኹ ስለዚ ነገራትና ኣብ ወርሒ ሙሉእ ታ ባስኬት ንብላ ታ ንገዛ ኩሉ ነገር ብሓፈሻሲ ኩሉ ተደሚሩ ተጎዲሉ ማለት እዩ ነገራትና ب0.2 ክውስኽ ተሓሲቡ ነበረ ወይ እውን ትጽቢት ነበሮ ማርኬት ዘጽንዖ 0.3 ወሲኹ ስለዚ ጽቡቕ ኣይኮነን ብጣዕሚ حما ايكونن ግን اتس اوكي ከምዝ ሓለፈ ናይ ወርሒ 12 ወይ ከዓ ዲሰምበር ልክዕ ከምኡ ኮይዱ ማለት እዚ ኮር CPI ዝበሃል ከዓ ብዘይካ ነዳድን ጋዝ ወዲ ጋዝን ብዘይካ መግብን ማለት እዩ እዚ ንባዕሉ ረአዮ ትጽቢትና 0.3 ነበረ ናብ 0.4 ወሲኹ ጽቡቕ ኣይኮነን ብሕልፍ እዚኣ ዳ ኮር CPI at least 0.3 ተትመጽእ ዋላ ከም ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ጽቡቕት ነይራ ሕጂ እዚኣ ቁሩብ ጎዲኣትና 0.4 ምምጻእ زي أخا ناي بحق كودي أتنا فدرالز ويكا فدكا أنا زي أم تموتو ناي 60 minute نايجرون باور زبارة لا انترفيو تعمل نصبح ودي قال 5 دقائق تري وأخو مالتي CPI year over year أب عمت مالتي زي كاب زحالة في ورحادة كل تشحن 23 كساب هجي ورحادة كل تشحن 24 نجاراتنا بالسلسلة بحادة تراي وسيخو يقولنا له سو زيون تثبيت زنوبورو انتا إنيرو كل تنتب شعاتة جن ستيل مسجرا مالت 3 بحاله كابز حلفه يحيشو 3 توسيخ نيرو اب ديسمبر ستليس غوريلو 3 بحاله مالت زي تقلالا زقبابه مالت سو نغراتنا نزي نمبر زي ناب 2% اكبابي يدلي ولو مالت اتا كور CPI تبحال بزيكا مغبن ندادن كا زبلنا زيا تريوالهم زي مس مغبي مس كله خطا زي حفشه زي اجن without food and እንታይ ይመስልኩም without food and energy ማለት food and energy እንታይ ስለዝኾነ እቲ high and up and down ኩሉ ሻዕ ስለ ዝገብር ዳርጋ ንዕኡ ብጣዕሚ እዮም ታሽም ዘይገብርዎ so ብዘይ በኣ እዮም ዳርጋ ብዘይ ካ food and energy እዮም ዝኸዱ
ስለዚህ ርኢኹም ኣለኹም ማርኬት ኩሉ ሻዕ እንዳወሰኸ ኸሳል ኣስቤዛ እንዳወሰኸ ጥራሕ ዝወስኽ ዘሎ ኢና ንዘለና ኣብዚ ኔጌቲቭ ተሪኢኹም ኣብዚ ናምበር እዚ ኔጌቲቭ ተሪኢኹም ዲፍሌሽን ይበሃል ወይ ከዓ ላይክ ናብ ረሴሽን ኣጋጣሚ ክትብል ትኽእል ኢኻ እዚ ግን ገና ነገራትና ይውስኽ እዩ ዘሎ ኣሕዋት ፕራይስ ዋጋታትና ይውስኽ እዩ ዘሎ ማለት ስለዚ እዛ ናምበር እዚኣ ከዓ 3.9 ትፅቢታ 3.7 እዚኣ ተትመፅእ ነይራ was good at least ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣይቀነሰትን ኣይወሰኸትን ግን ኣብታ ወርሒ ግን ወሲኻ so ብሓፈሻ እዚኣ እያ ነዚኣ ክንብል ከለና እጂ ናበይና ክንከይድ ናብቲ እንታይ እዚ ንዓና እንታይ ዓይነት እዩ ዘምፃልና ንዝብል ቁርብ ናብቲ ውሽጢ ክንመፅእ ኢና ኣብዚ ማለት እዩ ስትሪእዎ ኣለኹም እዚ ካብ ወርሕና ወርሒ ሲፒአይ እዩ ኩሉ ሻዕ ራእዮ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ጥሪ ነገራትና ብ0.5 ወሲኹ ነይሩ ሕጂ ግን ከዓ 0.3 ወሲኹ ሶ ስቲል ፅቡቕ ኣይኮነን ኢና ንብል ዘለና ስለዚ እዚ እቲ ቀንዲ ነቲ ማርኬት ዝቕልሶ ከዓ እዚ እዚ እንተዝ ዳውን እንተዝኸውን ነይሩ ንኣብነት ራእዩ ኣብ ኦክቶበር ወርሒ 10 ክንደይ መፂ ነይሩ 0.1 እንዳልዓለ ኣብ ወርሒ 11 ናብ ወርሒ 12 0.2 ሕጂ ከዓ 0.3 እጅዋሊ እንታይ እዮም ኢሎማ ንጥሪ ከምዚ ናይ ሬት ኣጃስትመንት እዮም ኢሎማ ተፀቢየማ እንዲኦም ማዕረኹ እንደዚ ክትመፅእ ግን ኣይተፀበይዋ ናብ 0.2 ከባቢ ተፀቢየማ ግን ማዕረኹ እንደዚ ቅልውላ ዝፈጥር ኣይተፀበዮን እንታይ እዩ ዓመት ምስ ወዳእካ ዋጋ ትውስኽኻ ኖርማል እዚ ላይክ ካምፓኒታት ሞስትሊ ኣት ኤንድ ኦፍ ኣብቲ መወዳእታ ዓመት ዋጋታት እንዳወስኻ ንብረትን ዋጋ ይውስኻ እየን ስለዚ ከምኡ ስለ ዘምፅኦ ናብ ኡዲ ኮይኑ ዘሎ ወላ እንታይ እዩ ኣዝዩ ሃይ ኮይኑ ማለት ካልእ ጥሪ ንባዕሉ ትፅቢት ኩልኩም ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ወዘር ከም ዝሓለፈ ኣይኮነን ከምቲ ካልእ ግዜታት ኣይነበረን በረድ ድዩ ስነው ዝነበሮ ድዩ እቲ ማርኬት ቁሩብ እንታይ እዩ ነይሩ ኣዝዩ ለጠቕ ዝበለ እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ወርሒ ሓደ ወርሒ ክልተ ሓጋይ ኢኹም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ብሓቂ ሶስ ንባዕሉ እውን እቲ ማርኬት ስቲል ሃት ኣሎ በቃ ብጣዕሚ ሃይ ኣሎ ማለት እዩ ኩሉ ሪዝን ኣሎ ካልእ ኣይኮነን ግን ትፅቢት ቁርብ በዲላትና እዚኣ ሶ ናብቲ ውሽጢ እንድሕር ኣቲና ንህለኩም እዚ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ኦል ኣይተምስ እዚ ብሉ ማለት እዩ ኩሉ ኣይተምና ከምዚ እንዳበለ ወሪዱ ኣብ ጁን እዚ በፂሕ ነይሩ ስለዚ ከምዚ ኢሉ እንደገና ከዓ ተመሊሱ ስቲል ተመሊሱ ይምለስ ኣሎ ስቲል እቲ ግድ እዩ ማለት ባድ ኣይኮነን ኢትስ ኦኬ ኣትሊስት ይወርድ ኣሎ ካብ ዝነበሩ ራእይዎ ካብዚ ማለት እዩ ወላ እቲ ኣኮር ራእይዋ ስቲል ንባዕላ እውን እንዳወረደት ስትሬት ስሎፕ ዓይነት እያ ትኸይ ዘላ ማለት ንታሕቲ ገፃ እያ ትኸይ ዘላ ስቲል ኣብዚኣ ሕጂ ነራ ከዓ ቀፂላ ማለት እዩ ስቲል ዳውን ናብዚ ንሪኦ እንደልዮ ኣለና እዚ ከዓ ከምዚ ዓይነት እንደልዮ ኣለና ሶ ነቲ ኩሉ ነቲ ንሳቶም ንክቕልጥፉ ንሬት ካት ንክገብሩ ሬት ካት ተጀሚሮም ማርኬት ገን ቢባክ ፎር ሹር ማለት እዩ ሶ እዚ ኣይተሚ ሓንቲ ክገልፃ ዘለኹ እዚኣ ኩሉ ሻዕ ዝብላ እቲ ሰርቪስ ብጣዕሚ ሃይ ኮይኑ እዩ ብጣዕሚ ሰርቪስ ሸልተርስ ረንት ገዛ ካልእ ራእይዎ ኣሕዋት 0.6 ወሲኹ ገዛ ኸራይ ራእይዎ ኣብ ወርሒ እየ ዝብል ዘለኹ ኣብ ወርሒ ጥሪ 0.6 ሰላዕ ኣብ ዓመት ካብ ዓመት ከዓ 6.0 ማለት በሪ ኣላት እዚ ኦልሞስት ልዕሊ 4% ናይዚ ሲፒኣይ ሒዙ ዘሎ ከዓ እዚ ሸልተር እዩ ሶ that's why እዚ ሃይ ኮይኑ ኣሎ ካልእ ሰርቪስ ትራንስፖርት ሰርቪስ ብጣዕሚ ሃይ ንህለኩም 9.5 very bad ብጣዕሚ very bad ካልእ ኣብ መኪና ዩዝድ ካር ትሪእዎን ኣለኹም ብጣዕሚ ሓሲረን ኔጌቲቭ 3.5 ኔጌቲቭ ምምፃእ it's good ማለት መካይን ዩዝድ ካርሲ ክሓስራ ኣለወን ማለት ኒው ካር ሓዳሽ መኪና ስቲል 0.7 ጥራይ ወሲኻ ዘላ just an average ጠገም ኣይኮነን 0.7 ምውሳኽ it's okay ኔጌቲቭ 3.5 ምውሳኽ ከዓ it's down ዩዝድ ካር ማለት ሶ እዚኣ ብሙላእ እቲ ኔጌቲቭ ዘሎ ኣብዚኣ ዘሎ ዲፍሌሽን እዩ ኔጌቲቭ ትሪኡ እንድሕር ኣለኹም ካብቲ ዝነበሮ ወሪዱ ኣሎ ንታሕቲ ኔጌቲቭ እንድሕር ትሪኡ ኣለኹም ኣብዚ ግን እንታይ ትሪኡ ኣለኹም that means እቲ ፕራይስ ኣይቀነሰን እቲ ዝወሰኸሉ ሜላ ማለት ብውሕድ ወሲኹ ኣሎ ድሕር ክንሪኦ ኮይና ንኣብነት ኣብ ናይ ወርሒ ምሉእ 0.3 ምሽልና ኣብ መግቢ 0.4 ኔጌቲቭ 0.7 ጅንታይ እዚኣ ንኣብነት ኢነርጂ ቀኒሱ ኣሎ ኔጌቲቭ 3.2 ኢነርጂ ኮሞዲቲስ እዚ ንባዕሉ ቀኒሱ ኣሎ እዚ ኔጌቲቭ ዘለዎ እዚ ቀነሶ ናይዛ ወርሒ እያ እቲ ካልእ ፖዚቲቭ ግን ነገራትና ኣይጎደለን እንታይ ፕራይስ ዋጋታት እንታይ ልዎ ጅሮም ፓወላ ዋጋታት ኦቨርኦል ክትቅንስ ክጎድል ትፅበድካ ኢልዎ ኖ ኦቨርኦል ኣይጎድልን እዩ ብሰንኪቲ ኢንፍሌሽን መፂዎ ዘሎ ስራዮ 9% ኣካባቢ በፂሕ ምሽልና ክጎድል ኣይንፀበ ከምዚ ገዛ ክሓስር እንድሕር ንበላሊና ሲ በቃ ኣይሓስርን እዩ ንታሕትስ ኣይወርድን እዩ ዘለና ዘሎ እንታይ ዳ ይውስኽ ጀስት ጀነራሊ ከምቲ ዝድለ ሃይ እንዳወሰኸ ይውስኽና ኣሎ ግን ንእሽተይ እንዳወሰኸ 3% 4% እንዳወሰኸ
ኣብ ዓመዲ ኣብ ወርሒ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ሶ እዚ እዩ እቲ ዝደልይዎ እዮም ከዓ እዚ ከዓ ማለት እቲ ሃይ ክውስኽ የብሉን እምበር ኣን ኣቨሬጅ 2% እናወሰኸ ነቲ ቁጠባ ብኸምኡ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ሶ breakdown ጽቡቕ ገይርዎ ኣብዚኣ ምፅዋ ኣሎ like this ንህለኩም to break down ድሕር ኢልኩም ማለት እዩ just I don't think so you don't need this to read it the most concern is the ናይ housing ማለት እዩ rent of primary residence is 6.1% very bad 6.1% ክውስኽ ከሎ this is not በቃ it's not really funny ኣይኮነን ማለት እዩ እዚ inflation breakdown for January ዝብለኩም ዘሎ 6.1 very bad so እንድሕር ኣብ ስታት ሃይ ኸይዳሉ ኮይኑ ስቲል እቲ ማርኬት ናይቲ ረንት ናይቲ ገዛ ናይቲ ካልእ ሲ ንክቕንስ ክንፅበዮ ኣይንኽእልና ማለት እዩ ዳውን ክኸውን ኣይክንፅበዮና ኩሉ እቲ ሰርቪስ ብጣዕሚ ሰርቪስ ሞ ሃይ እንዳኾነ እዩ ኸይዱ ብምሉእ ተሪኢኹም ንኣብነት 9.6 እዚ ቬተርናሪ ሰርቪስ ብጣዕሚ ሃይ ኮይኑ እዩ ማለት እዩ admission is 13.5 that's a lot repair for household items is 18.2 then motor vehicle insurance ንባዕሉ ራእይዎ 20.6 ወሲኹ very very bad so it's generally is a concept ክትሕዝዋ ደለኩም እዚኣ እዚ ዝቕልሶ እዚ ይሕዋት እዚ main important ናህና ዝኸዶ እዚ ማርኬትና በዚ ትማሊ ስታክ ማርኬት በዚ ይታሽሙ ኮይኑ ሎሚ እንታይ ገይሩ ስታክ ማርኬት ድሕር ሎሚ ተመሊስና like assume ገይርዎ ተላማሚድዎ ከምዚ ምሻለካ ተስፋ ገይሩ ነይሩ ትማሊ ተስፋ ሲ ኣብ ወርሒ 3 ደኾን ፌደራል ሬት ካት ይገብሩ እሞ ኢሉ ተፀቢ ነይሩ ሕጂ ግን ትማሊ that's why ሰንቢዱ ስታክ ኩሉ ሻዕ ከም ዝፈልጥዎ well trade off ነይሩ እውን ሴል ከዓ ብዙሕ ነይሩ that's why down ኮይኑ ባዕሉ ትሬጀሪ ቦንድስ እውን ሃይ ኮይኑ ማለት እዩ ሎሚ ግን ዳርጋ ኣዳፕት ገይርዎ እንታይ ክብል ከለኹ ዳርጋ ተመሊሱ ስታክ ድሕሪ ኢኹም just back to green ማለት እዩ so far now እዚ S&P 5K ኣሎ ማለት እዩ just added 47 BP ወሲኹ ኣሎ እንደገና ናይ ዳውን ንባዕሉ ዳው it's about 151 base point ትማሊ ክንደይ እዚ 700 ይኸውን ዳውን ገይሩ ነይሩ so still it's not ማለት ኣይተመለሰን ናብቲ ቅድሚት ማለት ዝነበሮ ግን still we are backing up ኖርማል እንታይ ገይርዎ ኣሎ ሕጂ በቃ ፌደራልስ ኣብ ወርሒ 3 ሬት ከም ዘይቆርፁ በቃ እቲ ማርኬት ተረዲእዎ ኣሎ so let's move on forward ማለት nice and gentle ክኸድዮም ኦይል ንባዕሉ ትማሊ ሃይ ነይሩ so down ኮይኑ ኣሎ ሕጂ ንባዕሉ ማለት እዩ so that's good እቲ ቦንድስ ንብሎ ዘለና እዚ very acid እዚኣ ንህለኩም 10 years bond እዚኣ acid እዚኣ ዳይሬክት ምስ ናህና ኢንተረስት ሬት ናይ ሃውስ ትኸይድ እዚኣ ክትውስኽ ከላ ነገራት ናይ ሃውስ ወይ ከዓ ናይ ገዛ ኢንተረስት ሬት ወይ ከዓ ወለድ ካብ ወስኽን ስለዚ እዚኣ ክንደያ ነይራ ያ about 3.8 ካልእ ነይራ ትማሊ ግን ራይ ተሓጒሱ እዚ ንባዕሉ መፍተቲ ኮይኑ እዩ about 4.3 something ነይሩ ማለት at least ሎሚ ከማን ናብ 4.26 ወሪዱ ኣሎ ስለዚ እዚ ከዓ 10 years treasury bonds ይበሃል ምስኡ ዝኸይዱ so far እዚ ትሬድና ንህለኩም ነዚ ኢና እቲ ነገር እዚ ክጎድል እንደለ ኣለና ራእዩ ክንደይ በፅሕ ነይሩ ኣብዚ 12 ወርሒ እዚ almost 6.16 ነይሩ so still እንታይ እንደገና ሃይ ከዓ 8.3 ነይሩ ኣብዚ 12 ወርሒ ዝብ ዘሎ ካብ ወርሒ ሓደ ዝሓለፈ ዓመት ስጋብ ሕጂ ማለት እዩ still ሃይ ነይሩ and then down ነይሩ still ሕጂ ከዓ እንታይ ኣሎ ናብ 7.09 ኣሎ ማለት so እዚ ካብ ሕጂ ክንፅበዮ ኣለና ክጎድልና ኢና ክንፅበ ዘለና ንሕና ክውስኽ ኣይንፅበና ምክንያቱ እቲ ምውሳኽ ናቶም እውን ስለ ዘቃርዝዎ እዚኣ significantly stronger ማለት ከዓ እዚኣ ፅባሕ እውን ዳሬት እዚኣ ናብ 6 point something እያ ክትወርድ ኣለዋ 6.9 ዳ ክትመፅእ 6.95 ዳ ክትመፅእ ዳውን ክትኮን እያ so እቲ ማርኬት እንታይ ገይርዎ ሕጂ ኣዳፕት ገይርዎ እቲ ስምባደ ነበረ ናይቲ ማሊ ወይ ከዓ ዘይተፀበዮ ሪፖርት ምስ መፅኦ ናይቲ ማሊ እንታይ ገይርዎ ሎ ማዓንቲ በቃ خلاص ኖርማል ኮንትሮል ገይርዎ ኣባይ ኮንትሮል ዝገብሮ ዘሎ all right let me show you this what is the project okay yeah خمسة أزياء أما ودعت خمسة تحشن all right CME ማለት እቲ ናይ federal tools this is the most important እዚኦም ዘሎ ሳተም ኣብዚኦም ዝውዕሉ ሕጂ ክመፁና እዮም ማርች 20 ክመፅኦም ማለት እዩ ንህለኩም ማርች 20 ንኣብነት ወርሒ 3 ዕለት 20 ራይሆ እዚስ almost 60% 70% ነይሩ ኣብ ማርች ዳርጋ ተስፋ ነይርና ክቆርፅዮም ዝብል ሕጂ ግን ኣይ ቆርፁን እዮም እቲ ሬት ከም ዘለዎ ንህለኩም ኣኸሎ 5.25 up to 5.50 so March buy ኣወላ ሓንቲ ይገብሩ so he's not gonna they are not gonna ኣይ ቆርፁን ወላ ሓንቱን ክገብሩ ይክእሉ ኣይውስኹን እውን
ስለዚ maybe 10% ኣለና ዕድል ክቆርፁ እዮም ለና ኣሎ 0.25 ምክንያት ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ 2024 ሰለስተ ግዜ ክቆርፁ መደብ ኣሎ 0.75 so ረይትናስ ናብ 4.75 ኣከባቢ ክመፅእ ኣለዎ እዚ 500 ዘሎ እዛ 525 ዘላሲ ናብ 4.75 ኣከባቢ ክመፅእ that's a big change ኣሕዋት ብጣዕሚ ዓብይ change ኣብዚኣ ከምኣ እንድሕር ተቢላ telling me that እዚ ናበይ ክመፅእ ናብ 5.99 something ናብኡ ክመፅእ less than 6 ክመፅእ that's a big change ስለዚ next year كأب خمي قصة الهجزي I know this is economy macro economy one awani I don't know خبر كبير اللي جن concept تحزوا زلكم كسب خانة إن نزاره بزلنا خلش عندكم زلنا مالتي so interest نانا بخير له ولدنا نانا بخير market نانا بخير له نبين مثل لنا هايز مثل دلو عجبا بابي علنا نفلات مالتي so ورح سلستي أيكون نسنيم that's أباريرات لنا በቃ ብሰንከናይት ማን ሪፖርት ተባረና ኸወር ሰለስተ ናበይ ከድናለ ወላ ናብ መይውን ኣባረራታ ነለኩም ወር ሓሙሽ ዕለት ሓደ ከማን ተባረራ ናብኡ ከማን ረኣይዋ 63.3% ከምዘይ ቆርፅ ወላ ሓንቲ ከምዘይ ገብሩ ማለት still not fun 33.7 ይብለና ኣሎ ናብ 500 to 525 መፅኦም ማለት I don't think so ምናልባት ናይ ورح خلته ريبورت كمسي ناي ورح خلته ريبورت مسمصخا سو شعو اندحر ازي big damage big drop كوينو من البات ماي حاسب يخولو they might think about it مالتي ماي still كلته خلوهم قدم ماي مالتي like حنت يخلوهم باي زوي ناي ورح خلته راح خلوهم تخل قال ايكونه سلازي او زي تعدنا ነገር ተሪና هجنا عملت ካብ ህጅስ ጋብ መወዳእታ ورح بعد ዘሎ ዝኾነ ነገር ናይ ቁጠባ በቃ ازيو ባንክታት ደን ባንክ ዳውን ኮና ዝኽእላ ولا ستيناي inflation دي داون كوين ولا geopolitics ዝኾነ ነገር ዘፍር ተረኺብና ተቆጠባ እንድሕር መፅዩ ጥራሕና ታሞ ቁራጽ ኣማይ ክሪ ኣንኽእል ማለት ግን ግን very strong market is strong unemployment is way stronger even now according to ናይ Atlanta Feds almost up Q1 ኣብዚ ወርሕ ሰለስተ ወርሕ እዚ ናይ 2024 ሲ 3.4 ክውስኽ GDP ብለና ኣሎ ሓሰላ ኣሕዋት ኣይተፀበውን እዚ ማለት still market is moving up unemployment is just down like 3.7 so እንታይ እዮም ክፈሩ ዝኽእሉ ወላ ሓንቲ እዚ ሒዞም ክኸዱ ጥራሕም ንነዊሕ እዮም ክኸዱ ዝኽእሉ ማለት እዩ ካልእ ምስ ማዓሲዳ ተስፋ ዘለና እስኪ ናብ ጁን ክንከይድና ንህለኩም ጁን is completely we are okay so ጁን ኣብታ ዘላታ 19.6 እያ ዘላ ኪኑ ግን ኣብዚ ኩሉ ምቑራፅ ንህለኩም at least ቆሪፆም ኣለዉ ባጁን maybe ባጁን instead of 0.95 كقرط زغلو 0.5 قرط يخلو who knows right كساب جون ግን ብዙሕ ሪፖርት ለና unemployment ኣለና እንና inflation ባዕሉ ሰለስተ ግዜ ክህልወና እዩ ማለት እዩ ናይ ወርሒ 2 ናይ ወርሒ 4 ናይ ወርሒ 5 ናይ ሰለስተ የለና كساب جون ክብል ከሎ كساب ወርሒ 6 so ኣብዚ ብተኸታተለ እንድሕር ፅቡቕ ናምበር ክረኽቡ ኢሎም ጁን no matter what even ولا 0.25 ዘይኮነ ولا 0.5 ክቆርጡ ይኽእሉ ነቲ ማርኬት ማለት እዩ so تثبيت علينا قبلنا so 100% good July رايو July is very good July is it's not even expected that July is big drop كنتبل لنا 2 times so كاب July and مسكرم كن مصينا كم مسكرم ناي election يحوات ناي مرجع كنتاتي so by that time قدم مرجع زلو بوحد كلتا غزي ثلاثه غزي كات كغبروا لهم it's according politics كساب زخونه so كل شيء politics involved in the economy that's the most important so political and economic كتفلالي نحسب ندحركم كا no way so this is a politics بتعمي انت ام تصلوا حضروا لي من جيروم باول دي حضروا له ولا نتفدر يوم حضروا له so زي by the way the report is good for man Trump هيجي boy Trump is going to play around with this زي 3 ورح 4 ورحي so yeah ريهم جو بايدن inflation كم جرو ماركتنا نابله كزاربي بزح مالتي نعوه جي أنا مسأتقو داون كجبر إن دابله بزح مفكر ركب مالتي أنا نزلنا so Joe Biden need to act now too ده أخبر زلوا I don't know how to control that maybe to number you know there are some ways قال نجر كجبرون دحرك إلهم نعو كمل سول زغ اللوتي كريء اللزغ المنفعات مالتي سخونة من قصة دحر ما تحوات number one question is how involved in economy زي نحن بتزلنا كايدا بتعمينا نسقره زينا إن نسقره زلنا ولا تي نجبره نجراسي تي قالسي داغماي كايد جم خاطفر ولا بقعتنا قطباس ايتريا بتعمي يا خاطر حزن مالتي سو okay we're going to get this what are we going to get okay كرخبان خلنا انت اينا كنقبر زلنا
بتعمي خا بتزنقع مالتي أبو نزنقعنا زلنا جنزير أيوه عبي بوليتيكال الصلوا زم تهجي كهلوامي عبي وددر هجي كهلوامي دارجة هلتي متى أيفهم زلهم so the main play around is Trump زي بتعمي سبوتها بتعني ترامب انت تكون دلالة هجي كم زلوا أخذ كيد ماركت انت تسقي سب انت تسقي خير على انفلتي ريت هايك خون اللي دلله هنياتو كريديت كوستري نزري وزلهم أنا داون كجبري نزل خمس جير وزله بسنكيو نزل خمس جير وزله جنزة برينس لتجبري نزل خمس وزله تي بوليس ناتو مونيتور تبغى جرام سلزي شرحوا هنياتو administration نسخ صعب زخون مالي أنا كم زجيرة إيرة ذكروا تقولهم بعد بايدن كمرة تقولوا بعد اسمها بندا فايس بريزيدنت معلا هيلاري انت ان بلانيرن كندز خنحلفنا كل $10 كنحلفنا كندز نستودنت ديبت ناس اخم قبرينا نداول يوم ماتيوم so that people's gonna love them حزبي فتوى so main connection at the main is economy هلا economy مالتي so let's see how politics مالت انت ازول له هج ولا بقدام جيروم باول تحتيت عندي politics is involved قبرو خميتري الوا no الوا politics no come on this is under table politics main way involved with قبرو هجب زي مالتي so كرينا by the way that 60 minutes تم سمعكوا سمعوا تم زي سمعكم I'm gonna summarize and sound كم ساعة so very important very not good report but it's okay so at least we are in okay so داينا نزلنا هجي أتم ناي مجزء مدب زلكم أتم ناي جزء زلكم look this somehow ندحر داون كوينم try to like it كنو again سامور كسب ورح شدش الكبابي أي قرصني ورح شدش الكبابي مقران جمرجن إزي أذن رأزلنا دروب كوني simple زيتي تاب شك ست قملي نزي كذا الهلو كهمان كريدت سكور كان هتكلم على شوعاتنا ربعتك خونا شوعاتنا 240 خونا له زي ناشونال افريج دازمين بانك تات بزيه بقى مالتها كم زي ما أنا بانك تات قال أنت حتك بلا خلا قال إن هاي خونا خلا مالتي سزي ناشونال افريج هنا ريبورت نقبل ذلنا okay نسا so far did they look this okay what is this okay projection ناي 5 years نحنا inflation na USA كاب now United States كاب كلتشان 10 كساب كلتشان 28 إندي جميزو أنت كم إيه خمس so far we are here at the end of year كلتشان 24 سي زقبا بنا هنا كندي كخوني له 2.3% زيادة والله زيادة 2.3 زلا أنتي أمسلكم زيادة أبزي أنا هذلكم CPI year over year يا 3.1 دلا نساسي within like at the end of the year, it's going to be 2.3%. Okay, 2025 is the same 2.1, 2%. But in some report that has was low, his tension, Jerome Powell tension is what? 2% 2%, it doesn't mean هيجي خنقاته 2% ما أصلا خنقاته 2025, 2026 on average. Then 2027. شو like you know 2028 كا up a little up on it. So هيجي ندحر كيدا إن نزلنا according market مالتي زي according statics of زي قلت أزلي doesn't mean إذا نمبر زي كل كل مسؤول نعوص الوقت هذا قبره له بزح نجارات على الحوات مالتي كاب geopolitics جميركم قال زي تتقبلنا نجاركم تسيغل قال قطبات recession كقات مخيل الله especially USA بقدام تحت تاسي 30 عامت كاب هجسي إتيناتكم زلكم عداسنا 230 تريليون كأتيلوا 30 years from now. Jerome Powell is he don't care even. I think it is solunet mercy. Like 230 دحر 30 عام دحر 4 عام تقاتلوا دحر كوين عدا almost حدا سب حدا زيغا درجة خباب حدا ميلان عدا خلوي مالتي. On average national debt نزلنا. So it term of policy اللي مالسوا. Normally كمتسي يخلي. So نابئنا نخزلنا هجسي نسخة هجس زلك أسد دلك نحر أسد اللي كخوينسي. We are not gonna see that down. So دحري 30 عامت ندحرنا بزي قوت يخير الله خوين كنا almost عامتاو كاب سكلت تريليون نلعلي برينت نداغبر نداوسخ ገንዘብ ይخلو ندحرغنا نمركت እዚ ገንዘብ እዚ አትሎ ندحر ንብላልና ኸናዚ so ያ ፕራይሳት ነገራት እንዳወስخ ይወስخ ማለት ከምዛ ንሱ ዝበላ ነገራት እንዳወስخ ጥራሕ ይወስخ ታሕቲ ክመጽ ኣይትጸበ እይ ማለት ስለዚህ ታህጅ ቢል ትገብራ ታህጅ ትጅምራ ታህጅ ንስኻ ጌርካ ዘለኻ within 10 years 5 years ካሊ አኽትከውን ማለት ንምንታይ ማርኬት ፊድ ይገብርሎ ይእሰ እዚ ሲስተም እዚ ኩሉ ዓለም ይጥቀሙ ለዮም ግን yes a way is بتعمي high زخونة كايرة سلامتها كم تقبلوا لهم we have a strong economy all right we'll see that sorry
even though you have a strong economy معرف عنده نتي نقص ولا generation ناتو زخنة نعوس عبي دبتي هات قول فلو مالت I don't know they may have some system شو يكون رأينا أنت عن السيستم يمكن تقوم yes نحنا معرف economy أجرهم تقبل كافلة له we have about 22-23 trillions now نحنا okay and then we have about 34 trillion debt income now so still زي balance out إن قبرنا أنا نخيل normally لو ولا حدا جزء anyway أبتنا كان غير أتنبل ورا بإرتراب إساس كاي ترى إن بزعبا زير استاذ العلو بزح تزاريب مالته أي رخب كونتا فيديو برا just trying to see that كم ساعة تسبيه كم ساعة بقول رخيب الحين كم ساعة what he mean what he's saying so تزبله زلة ترودي برول انتايلو بزل وعدا أمريكا China is gonna cover up كتقبرها في message we'll see كتقبرها تخيل يا doesn't mean أب حيل بيأسخل له مالته يكون كتقبرها تخيل يا so maybe كمتسي خلي 10 years 20 years from now we don't know 30 years very scary as a caveat مالت جن من داعي بزلوا خانين أوري China تكون تخلي 10 عامات doesn't matter كل رأينا رح نتداتا أصيلنا نسبزع ومزنات هنوزنا but if you have asset simple asset اللي كان سخا بستاجدي أبجزاري اللي كان okay تشجر على كاسها تاجزا خاكو دحرة 10 عامات ملازلنا هجيب حموش سمي تشح زجاجة كا حريم لنا تكون مالي تازلاتك حدا أسد حدا دحرة بستاك توافر قال لي خاد دحرو نبلات أني حكاب على SNP زخير له أبينا نبلات تروح لهم 5K أتيلو so far just see that 5K it's like first in the first even تمالي هاري منير قدمي تمالي با 5 of 45 شمونتان the highest up 12 months 54 weeks مالتي 5 weeks مالتك حدا عامت مالتي حوال سلازي اندحر اوكي فالي اندحر تشاينا توصل لنا امريكا خوينا the minutes value of dollar less is خول ابدا ساعه زي اماني خشجر الكن تبشع زلو ولا خشجر يغني اتنسخه اقدينكا سيت اب تليكا خالق نجر تليكا اتليست تقلن تبلو اسد تليكا كن you are okay you already you think not كان نجر كان انت يخون هاي خو نتقول طبعا يتعدي صبا ايكون دولار فالي لس خوني مالتي وحد حيلنا دولار داون خوني خلي ناي تشاينا دي خمص ولا بيتكن دي خمص وار ايفر كمصي مالتي سلازي ግን ንስኻ the message እንታይ ዝብሎ ሓበሻ education ህጅሎ ማዓንተ ሓበሻ education it's good to start whatever ዓቕምኻ it's good to start ማለቲ ማለት ኢና ንብል ዘለና so ብዙሕ ካይን ዘረብካ ብዙሕ ጌጋታት ካይን ገብር let's see yeah it's just I like it እንታ እዛ ናይ መጻኢ ብጣዕሚ ደስ ኢላትኒ እዚኣ እንድሕር ቀጠማና ኣብነት ኣብ ዝኸይዳ that's why 2022 ኮ ሃይ ዝኾና ራእይዋ 8% ነገራት ነወሲኹ that's so hard بتعمي هاي يخيلو كنمو انت رأيكم رأيو 4.6 نيرو 1.25 نيرو 1.8 نقراتنا بخوم ان داوسخ انا افريج خيد نيرو so هيجيك 8% 2022 then 2023 نقراتنا 4.5 yeah we control that then 2024 we are expected 2.3 so نقراتك بخمسين داوسخ يخيد نتليو that is going to be okay so don't forget that we see the spy we see the report I think so we're gonna call for now. Okay? Stop sharing. Here you go. Thank you guys. سأني راتا ريبورتنا لهم عندي. It's just overall انتاين مسل كما يخيري خل تماركتنا أنا بقص إذا مسل يزبل هلا حدش نقرب لنا ما يا حتصيرنا خن عطوة زي 28 minutes. What do you think guys? هلا حتى زلكم محوات. أبغى لهم ودع حتى زلكم كل شيء عن تجبروا أب لايف كأطول له سأجمع ما يكون يمل سخيله. so حتى تليكم صدق ولا ضرب تجيركم خنا بالله أنا لو ما حتى أكل لكم من مهنياته was report in normality قال قلنا كأسأل إن إحنا زاربنا just drop it so my message this نايلو ما عند الزايا make sure to start whatever you can so stack نري لنا it's fine زعما زيون تبغى كله قسلنا خنا مصايناتا ناي بقدامه انترفيو زغبره بتاع بزح نطات العلو جيرون باول كم صاح فتني بزقره بعد زي thank you love you all have a good day I'll see you next lecture